Postimo kad je crkva ustanovila post, a pričešćujemo se kad se služi liturgija. Znači na svakoj liturgiji. Međutim, iz opravdanih razloga, verovatno, istorijskih i svakih drugih, došlo je do toga da je moralo da se ustanovi jedna ili druga vrsta prakse života u crkvi. Mi uzimamo tela i krvi Hristove jer postajemo sutelesnici i sukrvnici Hristovi. Postajemo crkva. U pravilima crkve je jasno definisano već u prvim vekovima, kada se govorilo o pričešću. Nije mogao da odluči od pričešća bilo ko samog sebe. Ova prethodna postavka je individualistička, jer mi u crkvi idemo da postajemo deo zajednice, a to postajemo kroz uzimanje tela i krvi Hristove, deo zajednice Carstva Božijeg. U ranoj crkvi nije mogao neko, zato što je smatrao da je grešan, da samog sebe odluči od pričešća. Čak su postojala stroga pravila gde se govorilo da se ako neko 3 puta ne pričesti, a crkva ne zna za razlog, ne zna zbog čega je to, biva odlučen od crkve. Da ne dužim, dakle, postimo onda kada je crkva ustanovila post, pričešćujemo se onda kada se služi liturgija, ispovedamo se onda kada imamo duhovnu potrebu za ispovešću. Onaj koji neguje ispovest, to jest i trudi se da živi u pokajanju, on će verovatno često odlaziti na ispovest. A sve to, i kada je reč o postu i o pričešću, može biti korigovano u našem životu ako je blagoslov sveštenika ili crkve drugačiji. Dakle, postimo kad se posti, treba da se pričestimo kad se služi liturgija, ispovedamo se kad imamo potrebu za tim, a može biti da će nam sveštenik reći nemoj da se iz tog i tog razloga pričešćuješ nedelju dana, mesec dana, godinu dana, i znamo da pravila o epitimiji u crkvi postoje i da im se pribegava. Važno je da sve ovo znamo, zato što smo ušli u jedno vreme koje, sad bismo ga mogli karakterisati na razne načine, ali u svakom slučaju vreme relativizovanja svega.